Ja, jeg vil også gerne gentage, hvad Martin sagde, og skynde lidt på os. Det er jo sådan, at vi har live-tv på, og de starter altså 8:30. Så det, der sker lige nu, det kan folk se ude i den store hvide verden. Og vi er en meget ambitiøs forening, så vi har lagt en ambitiøs plan uden nogen form for buffer i vores tidsprogram. Oui. Godt, og husk at få et headset med. Det er sådan, vi kører konferencen på 3 forskellige sprog. We'll be conducting the conference in 3 different languages, so don't forget to get your headsets. We've got our interpreters in the little booth over here next to me. We'll be doing Greenlandic, Danish and English. Godt. Jeg vil tillade mig at starte, og så må de sidste stille og roligt komme ind. Så jeg starter med at byde velkommen, og igen opfordrer til stille og roligt finde jer en stol. Jeg kommer til at snakke dansk, og vi kommer til at have grønlandsk og engelsk kørende bagved mig. Tusind tak til alle jer, som har fundet vej til Qaduaq, og Qaduaq, vil mange vide, fylder 25 år i år. Jeg kan også fortælle, at vi er 11 nationaliteter samlet herinde under taget i dag, hvilket i sig selv er noget af en præstation. Godt. Det er 7. gang, vi byder velkommen til Future Greenland, og det er også 7. gang, vi inviterer Grønland og hele verden indenfor til at sætte fokus på, hvordan vi kan holde snuden i sporet på den retning, som Grønland har lagt. Det er også 7. gang, at vores erhvervsliv og politikere sætter tid af til at sætte sig sammen og til at lade sig inspirere, debattere og til at lytte. Alt sammen med det mål om at få lov at snakke vækst og hvordan vi skal komme videre med den her vækstdagsorden, som vi har sat op som tema. Ja, det er første gang, jeg byder velkommen. Jeg har siddet 1,5 år i den stol her, og jeg har glædet mig til konferencen, og jeg kan fortælle, at det er en konference, der slet ikke kunne lade sig gøre, hvis ikke det var uden det her team af engagerede kolleger, som i rigtig mange år har arbejdet på den her konference. I kommer til at møde flere af dem herude, så nu har vi sat et billede op, så kan I se, hvem de er. Og det kunne være, at I har spørgsmål til dem. Det kunne også være, at I har lyst til at høre lidt om, hvad det er for et arbejde, Grønlands Erhverv laver for erhvervslivet og erhvervslivets rammer i Grønland. De fleste af os kommer fra det sekretariat, der siden 1966
har arbejdet for erhvervslivets rammer og vilkår i Grønland. Og jeg kan nok afsløre, at der er ikke nogen af os, der har været med siden starten, men vi har en masse viden opsamlet i sekretariatet. Det her er stadigvæk den største og mest toneangivende konference af sin art i Grønland, og vi er drønstolte af, at vi har sådan set kunne sælge samtlige sæder. 420 mennesker har vi kunne samle til en konference. Så vil jeg også gerne sige en helt særlig tak til vores sponsorer, og selvfølgelig også til Grønlands Erhvervsbestyrelse, og det skyldes, at de har støttet os i arbejdet omkring konferencen, som en grundpille i det arbejde, vi laver for erhvervsudvikling. Og så skylder jeg også en stor tak til min forgænger, Brian Buus Pedersen, som er ham, der lagde grundstenene til den her konference, som vi afholder i år. Og uden hans vision og hans indsats, så har vi haft et helt andet program. Godt. Og så egentlig til emnet, det vi er her for. Vi arbejder under en overskrift i dag, der hedder en ny vækstdagsorden. Hvad skal der til fra visionen til handling? Og hvis jeg griber fat i visionen, skal jeg fortælle, at da jeg studerede, så lærte vi, at visioner de skulle være BHAG, Big, Hairy, Audacious Goals. Det skulle være mål, vi skulle sætte op, men det var noget, vi skulle strække os efter. Det skulle ikke være for nemt at nå. Det skulle ligge derude. Og i Grønlands Erhverv, der tror vi på vækst som vejen til en mere uafhængig økonomi for hele Grønland. Det vi ser i verden omkring os lige for tiden, det er jo vigtigheden af, at man arbejder for sine rettigheder og for sin uafhængighed. Og det er sådan set underordnet, om det er noget, man har, det er noget, man er ved at miste, eller om det er noget, man ikke har endnu. Verden viser os også, at det giver rigtig god mening at være uafhængig i sammenslutning med andre. Vi arbejder ud fra den devise, at visioner de er sunde, og det er de, fordi de kan være med til at vi gør de rigtige ting på vejen mod realiseringen af vores vision. Som jeg nævnte før, så tror vi egentlig også på, at autonomien, uafhængigheden, opnåelsen eller opretholdelsen af den, er en helt naturlig drivkraft i alle typer af samfund, også i vores. Så vil jeg gerne understrege, at der aldrig rigtig er nogen, der sejlede i mål ved, at kaptajnen han stod nede i agter og kiggede ud på kølvandet. Så kom vi aldrig i mål. Vi skal have en kaptajn, der kan stille sig op foran i skibet, spejde mod horisonten og fortælle os, hvor vi skal hen. Og Robert Holmane har sagt det bedst. Den her konference, når vi går herfra, så har vi forhåbentlig snakket om noget, der ligger ude i horisonten. Men det er sådan, vi tror ikke, at vejen til visionen den er lige. Vi er sikre på, at uanset hvad vores vision er, så er der nogle ting, vi skal igennem. Der er nogle ting, vi er nødt til at forholde os til. Og det kan også godt være, at når vi har gjort alle de rigtige ting, at vi lander der, hvor vi mente, vi skulle hen. Og når vi så står der og er egentlig klar til at træffe beslutningen, så vælger vi at gøre noget andet. Men indtil da, så er det vigtigt, at vi får betrådt de her mange spændende opgaver, der ligger på vejen. Hvis man er bekendt med togdrift, så kunne man sige, at toget er begyndt at rulle. Hvilke stationer er det, vi skal huske lige at stoppe ved på vejen? Og jeg synes, vi har forsøgt at sætte et program sammen til den her konference, hvor vi prøver at adressere flere af de her problemstillinger, vi nu har sat op som togstationer. Og det giver mig jo anledning til at sige tak til alle jer, fordi I gider være en del af det og diskutere med os. Godt. Så er det sådan, at når jeg holder oplæg normalt, så plejer jeg at måle succes på, hvor god jeg er til at holde folks koncentration. Men jeg er også nødt til at erkende, at det er naturligt for os alle sammen at sidde med vores telefoner og holde os orienteret. Så i stedet for at gå ind i konkurrencen om jeres opmærksomhed, så har vi besluttet os for at hjælpe jer lidt i retning af, hvor i cyberspace I skal kigge hen. Vi har en LinkedIn-side, vi har en Facebook-side, og vi kommer til at have nogle oplæg herfra, og vi kommer til at have noget debat derinde, og I er alle sammen rigtig, rigtig velkomne til at stemple ind og deltage i den debat. Og det kan man også gøre på de sprog, man nu selv ønsker. I er også velkommen til at tage billeder og lægge op på jeres egne sociale medier, og hvis I gør det, vil vi sætte stor pris på, hvis I lige vil tagge os i den forbindelse. Godt, så begynder vi at nærme os der, hvor jeg siger velkommen igen, og endnu en gang tak jer for, at I mødte op med en stor grad af nysgerrighed. Inden jeg får lov at introducere vores første taler, så skal jeg lige fortælle jer, hvem det er, der skal drive os sikkert igennem konferencen her. Maja Motzfeldt Haahr og Martin Breum. Maja er en af mine tidligere kolleger i luftfarten, og hun er i dag selvstændig erhvervskonsulent. Hun brænder for udvikling og har en lang spændende erfaring med at skabe resultater sammen med sine kunder i både offentlige og private organisationer. Martin han er journalist, forfatter og meget mere. Og han har et brændende hjerte for Grønland, og det kommer blandt andet fra hans barndom her i landet, og også et langt liv tæt på grønlandske forhold.
Så når vi har hørt fra vores første oplægsholder, så overtager Martin og Maja konferencen. Første mand på scenen i dag er landsstyreformand Muti B. Egede, der har taget tid ud fra sit travle program over på forsamlingen for at møde os her i Qaduaq. Landsstyreformanden har siden april 2021 stået i spidsen for Naalakkersuisut Sud, og dermed også det skib, som jeg snakkede om før. Han overtog styringen af landet lige midt i pandemien, og han skulle allerede fra dag 1 balancere politiske visioner med håndtering af et delvist nedlukket samfund. Kære Muti, tak for, at du vil være med. Jeg ser frem til at høre dig. Giv os et indblik i Grønland efter coronakrisen, og hvordan vi sætter en ny vækstpolitisk dagsorden. Og med den introduktion og indledning, tager vi nu det første skridt, der bringer os en lille smule tættere på fremtiden. Takana. Asasakka najutusi isiginnarutikkullu malinnaasusi qaaqusаллу аватааниит аггертуси миннерungitsumik naggueqatigut nunavumiit aama nunavummeersut tamavissi nunatsinnu tikilluarit nunatsinni nunarsuarmilumi piffissamunu taamut ikaarsaaleruuttorpugut ineriartorna annertooq nunatsinni nunarsuarmilu pivoq pisoqarsimaqaaq koronallu sunniutigisimasai nalornisittisimanalu qaangertuusillugit атаатимооқиссиннаалерлута илаатигут мааниппуут писсутсил налорнартут сули налаапавут нунарсуарми qaamatialunngui матумасиорна сунгиусимасарпут маана аллангорлуиннарсимавоқ руссит украинимик акуерсааруминааллуиннартумик саасуссинериса кингунерисаани уллут налорнинартут нунарсуарми маанилу нунатсинни сунниутеқарпут sunniuteqarput tamattinnut inuuniarnitsinnut takorluukatsinnut siunissattalu ilusilersornissaatu ullut nalorninarsinnaagaluit nunatsinni inuussissarsiutitigut ataatimeersuarnerit annersaat maani katuami aallartippa ullumikkut aqagulu inuussissarsiutitigut ineriartortitsinermut naalagaafeqatigiinnut piujuartitsisumu siuariartortitsinermut unamilligassanut periarfissanullu illersornissamut isumannaalsaanermullu kiisalu sammisanut allanut pissanganartorpassuartunngasunik saqqummiusisoqassaa oqallinneq inuiannut kalaallinu tungasoq taakualu siuariartornissaan tungasoq maani pilerpo oqaluqatigiin maan pissaaq tamanni soorunami tikilluaqusassaavoq aamali aperisariaqarpunga kikkununa ineriartornissaat maani samminiarneqartu taamaamat pingaruuteqartutut naqissusarusuppara oqallinneq inuiaat kalaallit siunissaan tungasoq aama oqaluqatigiineq nunatta siunissaan tungasoq kalaallit inuiaqatigiit akornatsinni aama pingaarnertut pisussaamat tassa katuap avataani sumiifinni innuttaas akornanni taakuani paat tusaaniassavagut oqaasissaat tusarnaassavagut taakumikua pilluit tamattamaaniittugut uagullumaani taakuinnaallut assiunissaat aaliangersarsinnaangilarput immersuoqataafigissalluguli sorusunnersut tusaallugit aalaavigalugillu ilusilersuusussaagat qulakkiisawarpullu aqqalu ilulissaneersoq ulluinnarminut sunniuteqassasoq makkaap qaqortumeersup ineriartorneq aama misigisimassagaa pultuusarillu saneqquatillugit timmisartullu illuqarfinnu naqarfinnillu qulaavaatillugit innuttaasut ineriartornermut akuusapput isiginnaartuunatik innuttaasut ineriartornermik piginnittutut misigisimassapput tamannalu aatsaat angugutsigu siuariartorluta iluamik oqarsinnaangussaagut ineriartorneq ikitsuinnarnik aalaangersarneqarlunilu kisimi malugineqarani inuiannit amerlanerpaanit malugineqalerpat oqareernittut
Oqallisaqatigiinissamut siunissattalu immersuaqatigiifissaanut immitsin tikilluaqqusaagut. Eqqarsaatissikkумavassili nunatta pisuusutai pingaarnerpaat tassalu inuisa siunissartiqqanor takorluorneraat aama naalaaqullugu tusaaqullugudu. Ineriartornivik tamatsinnut suleqatigiineq naligiiffiusoq tassaniimat. Nunarput ineriartorpiluorfimmiippoq nunarsuarmiullu isigaatigut. Aallarniininni oqareernittut Euroopami taamatullu nunarsuup sinnerani pissutsit atuutut nalornartorsiorfimmiipput. Sorsunnerup tamatta sunnerpaatigut sulisartuugutta sulisitsisuugutta imaluunniit aaliangiisartuugutta. Tamarluinnatta sorsunnermit sunnerneqarpugut tamannalu soorlu koronap nalaanitut suleqatigiitariaqarnermik nassataqarpoq. Aama maani inuiaat akornatsinni. Naalakkersuus takorluuaqarpugut migutsitsinginnerusumillu siuarsaanissaq aningaasarsiorfissatta aningaasarsiorfittalu ineriartortikkumasatta qaavatigut tunaartaralugu. Nukissiuti atukkagut nukinnit piuyuartunit sapingisamik aallaavеqassapput. Nunatsinni engup nukinganik nukissiutiqarnissatsinnut annertuutigut periarfissaqarpugut aama nukissiutin ataavartun allani ineriartortitsinnissamut. Ullualuunguillu matumasiornatigut qortatarmimi World Hydrogen Summit naalakkersuusun peqataafigineqarpoq tassanilu aningaasaliisinnaasunut assammik isaasivugut. Tasersiami aamalu tarsartuup tasersuani engup nukissiorfiliornissanut atorneqangitsunut aamalu nunatsin periarfissatu annerpaat inissisimanut sunut aningaasaliisussanik ujartuilluta. Nunarsuormiuqatigut uaguppeqatigaluta inerisaannissaat takorlooratsigu anguniarlugulu nunarsuullu ineriartorluarnissaa mingutsitsiffiungitsoq tungavilerumagatsigu. Anguniaga tassaavuq illoqarfii nunaqarfiillu atuisussat saniatigut nukik nammineq atorsinnaangisarput allanit iluaqutigineqassasoq akisussaafimmik tigusaqataasasugut taamaasilluta nunarsuormiuqatigit akornanni mingutsitsingitsumik ineriartortitsinikut siuarsaanermi peqataasasugut periarfissanimmi ulikkaarpugut. Nunarsuup orsussani atuinikkut annikilsaanerani nunarput periarfissarpassuaqarpoq. Taamaatumillu naalakkersuusunniit pautu eksimik atuilluni periarfissat pitsangorsassavagut. Tassa innaallagissap mingutsitsisuungitsumik pilersinneqartup printingortinneqarnissaanut suliaqarneq matuman pineqarluni. Aamattaaq umiarsuut mingutsitsisuungitsumik ingerlalernissaanut siuarsaanerup nunarsuarmassakkut ukkatarineqaqisup annertusarnissaanut naalakkersuisut ministeritigortumik siunnerfeqarnermik atsiuqaqqammerput. Ukiamullu umiarsuit mingutsitsingitsumik ingerlalernissaanut tungasumik nunattamalaat akornanni ataatimersuarnissami maan nunatsinni ingerlatsinissamut ingerlatsissuugut. Peqatigisaanik takornariaqarnerup iluani nunatsinni ineriartortitsisoqarnissaa naalakkersuusuniit kissaatigaarput. Nunattamalaat akornanni atorneqarsinnaasutut mittarfissat piareeraluttuinnarmata uagutsinniillu ineriartorneq aalaaveqassaaq. Ineriartornikkut periarfissat suunersut innuttaasut nammineq ilisimanerpaamassuk taamaatumillu siunissami inuussissarsiutitigut aallartitassat qitiusumiik aqunneqartuunginnissaat akerlianilli pitsaanerpaamik sinaakuteqartitsinissaq naalakkersuusuniit siunnerfigaluulu kissaatigaarput. Inuiaqatigiitut demokraatiskiusutut nunattalu nunarsuarmi inissisimanera periarfissarpassuarnik tunisivoq. Siunissaq periarfissiisoq piffissarlu nutaaq ikaarsaarfigisarput. Inuiaat naleqartitatsinnik avitseqatigiifigisagut nunatsinniit suleqatigissavagut. Naalakkersuusuni naleqartitatut pingaaruteqartut tassaaput inuiattut nammini aaliangiinissamut pisinnaatitaafipput ataqqinneqassasoq.
Kiisalu inuttut pisinnaatstaafiit, nunallu inoqqaavisa pisinnaatstaafiisa taamatuttaaq ataqqinaqarnissaat. Toraagarput ingerlaarfigaarput saarlertullu inissisimassalluta peqataarussuppugut. Nunarsuatsinni mingutsitsinginnerusumik iluaqusiinissaq pillugu. Nunarsuarmi ineriartoqataassaagut akisussaaqataallutalu. Issittullu sakkulersorfiungitsumik ineriartornissaanut siuttuujumalluta. Kinguaavut kingulissagullu pillugit. Quyanaq. Muttimut quyanarsuaq. Uanningaanniit aamma peqataassusi saqqummiisussat uqalliseqataasussat tusarnaartut toqqaannartumillu isinginnaarutikut isinginnaartut tamassitikilluangaaritsi. Uanga Maja Motzfeldt Horimik ateqarpunga ullumikkullu aqangulu aquttisuoqataassallunga. Ullu unasiulleq quliminguulimmik qangattarlutallu sooq atussavarput. Takorluukkat sinnattut aaqqissuussinerit assiliarlu angisooq qalipaatilersorlungulusooq atussavarput. Inui assingiingittorpassui pissanganartorpassuit naapissavagut nunanu allani nuutissarsiornerm niuornermul naalakkersuisoq takussavarput tusaassavapput Lars Løkke Rasmussen aamma pulaartorissavapput parti siuttui ullumi aamma ullunaalerutsigu aamma naapissavagut inuillu allat pissanganartorpassuit aamma naapissallungit. Tamassi peqataalluarisi neriuppunga pissanganartumik ullut uku atussagigut peqatingiilluta oqalliseqataalluta tikilluangaaritsi. Tak, Maja. Og nu har I alle sammen lært at bruge tolkeapparatet. Det er rigtig godt, for det får I brug for både i dag og i morgen. Jeg hedder Martin Breum, som Christian sagde, og er journalist og har fået lov at være med igen denne gang. I morgen kommer vi til at blive lidt mere specifikke. Der skal vi tale om mineindustrien, vi skal tale om turisme, vi har gæster fra Færøerne, der ved rigtig meget om det. Vi får besøg af direktøren for Ironbark Zink, som har det her fantastiske projekt oppe i Citronenfjord, så langt mod nord, man næsten ikke kan komme længere den vej. Vi skal tale om finanserne. Finansministeren Naja er her i morgen sammen med formanden for Økonomisk Råd, Torben M. Andersen, der er fast feature på disse konferencer. Vi skal rigtig langt omkring i morgen, og så kommer landets borgmestre, i hvert fald de fleste af dem, her på scenen sidst på dagen i morgen, og reflekterer over det, de har hørt, og sætter os ind i, hvordan det ser ud, sådan mere fra lokalt hold, præcis som Mute var inde på, så skal den udvikling, vi taler om, jo gerne forankres også langt her fra Garuak. Og så synes jeg, det er så sjovt, at KNR sender hele dagen, så hej til seerne også i hele landet. Det skal man jo værdsætte, at vi ikke bare 400 mennesker herinde, vi er potentielt rigtig mange i løbet af dagen, så rigtig hjertelig velkommen til seerne også. There are guests today from 11 countries. I think that is a testimony, at least, of the colossal interest in Greenland that has developed and grown over the last decades, but in particular over the last couple of years. I think that's hugely exciting. There's a large delegation from Canada here. Welcome to you. I believe the U.S. consul is amongst us, or will be amongst us. Lots of interesting people, lots of decision makers from abroad who have decided to come here and spend time with us. I think that's wonderful, and I wish you all welcome and encourage you to take part in the discussion. There will be ample opportunities to raise your hand
So please take part as much as you can here, as well as in the side events. And I think it's time now to introducere de 2 næste talere, som selvfølgelig er herfra. Så jeg siger velkommen nu til Jens Frederik Nielsen fra Demokraterne, altså det politiske parti Demokraterne. Jens Frederik, kom nærmere. Akralu Jeremiasen, formanden for Adasut. Og som de lokalkendte vil vide, så er dette jo de fremmeste repræsentanter for det, vi kunne kalde den blå blok i Grønland. Det er man nemlig også begyndt at tale om her. Altså de 2 liberale partier i partiet. Tusind tak, fordi I er her begge 2. Jo, tak. Fantastisk. Og I vælger jo, som alle andre her, det sprog, I nu synes er mest passende til lejligheden. Vi skal tale om, hvad det er, der skal til for at skabe sund og bæredygtig vækst i Grønland. Og vi har arrangeret det sådan, at I får simpelthen lige nogle minutter til at svare på det fuldstændig enkle spørgsmål. Hvad skal der til for at skabe vækst i Grønland lige nu og her? Og så har jeg selvfølgelig nogle spørgsmål bagefter. Så vi starter i tilfældig rækkefølge. Du står tættest på mig. Du får ordet først. 3 minutter. Ordet er dit. Velkommen. Jeg kommer til at snakke grønlandsk, bare så folk kan få bøfferne på. Tak for det. Først tusind tak, fordi vi kunne komme. Inustissationen ikke kun. Sivassaan som dungason. Damat allatseetta. Pingannet bak sinakkutit pitsaasut pidersinne ranneri. Ullumikku imaappo inustissassiortun. Selskab angisuujuunik allarnisaasuunik kikkugaluarangamilluunniin. Eqqartortuarpaa aporfit annertuun. Ilatiu akideraartarnikkuusinnaao akitsuusersuikkuusinnaao kisiaamma pisortan suleqatiginnermi aporfiit annertusut qallunaatu bureaukrati taamtaaneqartartoq eqqartorneqartarpa. Taama politikkikkut sigussaasoruissuarn iliusissaqarpuut piffis ungasingittoq aam isigalungu. Tässä inatsiseqarnikkut pisariillisaaниkkut annertuum angusaqarsinnaagun akideraartarnikkut pisariillisaaниkkut annertuumik angusaqarsinnaagun pingaarnertu una inustissarsiortut des uagut nappatissagun nunatsin siunissami taakkua aqqutissat ajornanginnerpaat atorlui inustissarsiuterti aallunnissaat aqqutissiuttariaqarparput ullumikku inustissarsiorussuttut inatsisertuujungikkun iluamiingerlisinnaangillat akideraartarnerm inatsis sukumeeqqissaartumik ilisimanngikkunikkin aporfinik nassaassappu Tämä pisariillisaaner siullertut isumaarpunga siunissam inustissarsiornum ilerisaassanutta taanna aqutissarpingaarnerparpaajus. Tusind tak skal du have, Jens Frederik. Dejligt, kort og præcist. Vi kaster bolden videre. Akralu, ordet er dit. Qoinarlaamma tamaanga akkersanneqarnitsinnuugun tamatteqqarsartariaserpu ilaatigut uaniittarpoq naminersortuunermut ikaarsaariarnissaq immaa inuiaqatingiinnimaannakku ajornakusoortutuisingineqartarpu kisianniuna uanni oqaariartuutigisinnaasariaqaripput naminersortuuneq aamma inuit naminersortortangumaaniittut inussarsiortorpassuusut taakkuusussaangaluarmi nunatsinni ikuunitut ilineqarsinnaasut nuannaartunarsarlungit inuiaqatingiinnut nuannaartunartutullu attainissinneqarsinnaapata taakkua qununneq annertuallaami ullumikku piusoq malunni naminersortuni isinginnittariaaseq pittaavallaangittu ilaatigu annertuumik pilersinneqartartoq mumisikkiartuarneqarsinnaaru аллооqartarput nunana minertu uoqartarpunga inunguna minertussaaso тассааллаанооqута тасса инуна минерпа аттаат инериарторсиннаангами киналуунни кисиани тасса иманнимаана алисаканнерлуоқарсинаагун Jens Frederik mannak nikorfaqatigiakku partiitalerperliit suleqatingilernaan taspit unaassiunerta annerpaajusoq uungununa qanorulilluta nunatsini politikki taamannak nittarsaassinnaaleerniaap am takutissinnaajumallungu ukiorpassuarni ассиингиттум ависсаартууннерм пеқааннангиккалуарлута аама сулеқатигиффеқарсинаасугу сиуннерфеқарлут нунатсини инуссутиссарсиортор татсиннут нуинуссарсиортор татта
питтааноорсима туассаартиннссаан оқариартуутингисартаккагут атаатсимоорсиннаангутсинги аттаат нукиттунорсим сунниутеқарсиннаангатта. Tusind tak, Akralu. Nu er det jo sådan i Grønland, så at en meget stor del af erhvervslivet er styret af offentligt ejede selskaber. Royal Arctic Line, Royal Greenland, KNI, Air Greenland, så videre. Meget store, centrale dele af infrastrukturen, af erhvervslivet, er ejet og styret af det offentlige. Skal der laves grundlæggende om på det, for at få et egentligt liberalt samfund? Eller er det sådan, at det faktisk er en styrke for Grønland, at så meget bliver holdt på grønlandske hænder kvæg det offentlige ejerskab, altså så udenlandsk kapital ikke kan sætte sig totalt på kontrollen i det her land? Jens Frederik. Siuslumik immaoqaatiisaajarappoq nunatut 55.000 tin inuqarpu isuqartuum neuaqarpu soorunami ilaatingut pisortat atuuffeqarnissaat pisariaqarpu kisia taamat oqareerlu tamaannakkun pisortan suliffeqan qiviarutsigu 70% sulisartu nunatsin pisortan sulippu аннертуаллааруйоруйоруйуссуарпу анникиннерусариақарпу таанна таамааммат арлалитсигут илиусеқартариақарпугун писортат киффартууссинеран приватиник намминерсортунингаани кивиннеқарсинаасо тааккуа аққутиссиуннеқартариақарпут эққаамассуарпу амма писортат мааннаккут амерласуутигут приватинут намминерсортунаам унаммиллертууппут таан илиусеқарфиинissaa пингаарутеқарпу ассерсуутиинарлу амма инатсартуна пуникууарпут Royal Arctic Line тунгасо Royal Arctic Line мааннаккут нуна аватаанут ассартуинермут унаммиллернеқарсинаанан кисермаассуссаат тааллуни иниссисимау таан демократинингаани инатсартуна пуникууарпут аёрортум кингуартиттариақарпарп укиамут саққуммиутеққиллугу кисиа тассан сиунертарерпиарпарпут акилерсинаассусилинни приватит периарфиссааппата унаммиллеқатииннер пилерситсиуфис фигисиннааппата тааккуа аққутиссиуккусуллуги писсутиалу оқа илнаммини оқаатигиван писортааннертуумик ингерлатсиппут кисиа уангун имма таматта блоблокким налуа кисиа унаммиллеқатигииннер таанна grundsteniusariaqarpo тассами пингаарнерпааюсариақарп аатсаа тассан атуисут инустиссарсиортуллу иммину унамминерани питсаанерпаамангусақартоқарсиннаава. Men nu nævner du fragten, altså Royal Arctic Line. Det har været diskuteret i mange år. Kan man liberalisere en del af fragten til og fra Grønland, internt i Grønland? Er der andre sektorer, hvor du mener, at det vil være helt oplagt at bryde med den struktur, der er i dag? Tassam uani naatsorsuut isiiniarneqartariaqarpuila ammasuna kritisk infrastruktur iunersorsunalu taamaangittor. Kisia ukiualungi siorna namminersortungorsaanum tungasumik nalunaarusiortoqarnikuuvo. Selskaapigu sorliit namminersortungorsaarsinnaappat assersuutiinnarlu. Tassuni saqqummiuneqar Royal Greenland idaat namminersortungorsaarnissaa immaqa eqqarsaatersuutiineqarsinnaaso. Assersuutiinnarlugu periarfissaappat namminersortunut assanut miloruyunneri maannakku pisortat angivallaaruissuartut suliaat taan aqutissiuneqartariaqart isumaqarpun aamnalungilarpun sanaartorneru iluaniuppan aalisakkaden iluaniuppan sunalunni eqqartorneqartilluu pisorta pingisaai amerlasuutigut namminersortuningaanniit arriinnerusumil akisunerusumil suliaaneqartart taamaam taakkua eqqarsaatiisariaqarpau soornam tamaasa. Akralu, er der ikke fundamentalt set et forhold her, man er nødt til at tage i betragtning, at Grønland er en meget lille økonomi? Vi kan jo godt stå her og være enige om, at Royal Greenland er et fantastisk stort selskab, og at Royal Arctic Line er en virkelig, virkelig stor spiller i den grønlandske økonomi, men på det internationale marked, der er det jo meget små virksomheder, der lynhurtigt kan blive købt op og forandret helt uden for demokratisk kontrol i Grønland. Tassam
Ksensunet tämä vata ningan sommat tunnian qarsinnaanga tämä kro piviusu danna. Nutsin ninga saksiorni maa nertunga tiartoq passuartingut angisoriutis koarsinnaaloq nutsin suli farforissuet qarsaatingalu tämä kroartoq. Ilumorpoq nunarsuam annikittuaangu taamaattorliimma assersuutigalu maannakkut mittarfiisana neqarnerini marluusut takkua taalpingajoqartoqaortumi nutiluutungan eqqarsaatinaartumi takkua takornariaqarne eqqarsaatingissangaanni aamma mianerissaarpu maannakkuilaatiguna alakkersuusun immalunnit inatsartunu yoqaajartortoarpoq nunatinnut nationaliseerniarneqartoq ila annernaluarpalluni ortariarpa kommunistisk laanituingerlaniarsarisinnaangilangut аннертуаллаарерпу писортанингаани имааннаккут унаммиллерн такорнааяқарнериннарлунне эққарсаатингиссангаан илулиссан ассерсуутигалу наммини уааккерфиннингаанни писортат има унаммиллертингиппут уангут намминерсорту туингерланикуусугу туккасоорissуормик нақиттарнеқарникуунгут тас таамааппу пивиусуа йоруалуартуми уллумику такорнааяқарникку инериарторниарнитсинни илаатингоқартоартарпу таанна аннертуаллаамигу самминаар наамикуа исумаарпунга тассуммингаанник таманнаана сули анингаасилииффингинерусариақариппут такорнааяқарнерун сиунissam исумаллуутингисарпут миттарфиссуими наммини асули саарторнеқангиллат наамассигуни тааккууиннартуссааппут тассиалу инусутиссарсиорту кивиннеқарниарпата анингаасааққаник миллоориннаруннаарлут паппилиссани илиораавингисариақарпарпут атта таамаалиорут танаамассиппата пиареққасут нуарпутаарми инуяқатигун тамани илуақутаасумик намминерсортутигуллу qaammarsaanikku иммаа таанна ақунниарнеқарсиннаау аамма мианерисссааингатсигу такорнааяқарник инатсисилиунгиккалуарлута ааммоқалуиннарсиннаангилавун инангериарторнеқаалут туиннарпут наамик таманнуугу ассатсиннииппут тамарми алланиингилар писуути тассақангилагуа таатсиниллуунни аллан таамааллаат угу наммини илиусеқарутта ааққиннеқарсиннаау. Jeg vil godt lige holde fast i temaet med de offentligt ejede selskaber. Nu nævnte Jens Frederik et par af dem som de mest oplagte, hvor man kunne overveje forskellige former for liberalisering. Kan du pege på det, som du mener er mest nærliggende, når vi taler liberalisering, privatisering af de offentligt ejede selskaber? Nej, i det hele. Men hvad med de eksisterende selskaber? Nå, jeg tror det. Nej, jeg spurgte dig. Nå ja. Ksenimi ataatsimu tamailus-sarsiornisingissangaanni nunatsinnissuunuku unamillertussaan pingittorani Jens Frederik qarnaatuulli unammiller neqarsinnaangitinu pisariaqartinneqartunik inoqarfinni minnerusuni pisortaingerlataan paarpiksan inusutissarsiorfiulluartuni suliffaarfiinunatta pingissaai assersuutigaluin ilulissan taangaani takornaajaqartitsivi ilai unnuisarfillu ilai pisortaningaani tamakkiisum pinginar taakkut kimilluni unammillerneqarsinnaangil toqqaannartumi namminersortumingaannik aningaastun tunuliaquteqareeramik taamaammat ineriartorn tassani kipungasumi aallarertarpo illua tungaanilu soorlu ilulissani namminersortumi alisakkereveqarpo illua tungaanili taamaat nunatta pingisaata akisunerusumik akini tunniussuiniaannaippu tassa ajoraluartumik unammillerni peqqinnangittumi tassani illua tungaa isaasalerluunnaassaaangittumi kaasarfeqartuusu aningaassalerneqarsinnaasoq aappaata naqittarpaa taakkuuppul tassa uaisingisinnaassakku nammillertussaangit kaluartut namminersortuna. Og nu siger jeg lige i parentes, at nu sidder der sikkert nogen, der frygtelig gerne vil have hånden i vejret og sige noget selv. Den lejlighed vil opstå ved paneldiskussionerne undervejs, så skriv lige jeres spørgsmål ned, så senere på dagen får I lejlighed til at række hånden i vejret, og så får I en mikrofon, og så er alle talerne tilbage på scenen før frokost, hvor man så får lejlighed til at spørge direkte. Det kan også være, der opstår et par minutter her. Men først, du nævnte lige fiskeriet i Ilulissat. Fiskeriet er jo, hvordan vi end vender og drejer det, hjørnestenen stadigvæk i den grønlandske erhvervsøkonomi. Uden sammenligning overhovedet. En fiskerikommission er barslet med meget klare anbefalinger. Reformen af fiskeriet har været undervejs. Hvor længe? 10 år. Meget længe. Og der er ikke sket det store. Økonomerne, Fiskerikommissionen, er enige. Der er noget galt, især
med det indenskærs fiskeri. Der er for mange mennesker, siger de, ansat, beskæftiget i det indenskærs fiskeri. Den arbejdskraft skal bruges i andre sektorer. Det er de klare anbefalinger fra økonomerne. Hvordan ser den sunde, liberale, vækstorienterede reform af fiskeriet ud? Siutlumik aalisarnam inatisissaq oqaatigineqartariaqap aalisarnam inatisissanuttaaq kisiartaalluni aalisarneq tamaat sinerisqanittuanaam kivissinnaangila sulisoqarnam tungasut pingaarutiqartoriupput isumainninnam tungasut pingaarutiqartoriupput kisiagun aalisarneq kisimeeqqartussagutsigu inatisissanuttaaq takkuttor isumarpung aalisarnam ataatsimiitstaliarsuaq innersuusutiinikuusaa amerlasorparpassuit atorluarneqartariaqartu ассерсуутиерпиарлу сиуллеп синеэсқаниттуани ниуффатиинеқарсинааsun писассан туниораассинеқ тасса қаллунаату таанеқартартоқ EUK individual omsættelige kvoter таанна атаатимиитсталиарсуармингаани пингаарутеқарлуиннартулут тааккарторнеқарпу тассанилуа исумақатааллуиннарпу тассани синериссақаниттуан аалисарне писарииллинеруссуу аалисартуна таасиаккаанут анигаасарсиорник питсаанерулертуссааво пингаарнертуллу ниуффатиинеқарсинаанера эққуннеқарнерани markedsvilkår аторнеқартуссааппут таанна пингаарутеқарторюу сиуллертут туллертут малугиниарпара аама атаатимиитсталиарсуа оқариартуутигигаат аалисарнем ақутсинерми мааннак иммаанунарсуарм питтаанерпаарпаарпаам раайарниарнери илуан forvaltningeqarpuu ақутсериаасо таанна соо таамааппа ила раайарниарнери илуани эқааттумик ajornangittuaqqamik pisassanik nussuisinnaanu piuvo tassani ataatsimiitstaliarsua aporfeqarpo 15% flexersinnaanera innersuussutigiva quanartum taan politikkik immikkut ismaqatiinniutigisussaarput kisiataan oqariartuut ismarpung isiiniarneqartariaqart allatut aalisarnam inatsissap eqaattuusariaqarpo anigaasarsiorfittu pitsaasuusariaqarpo tassanilu eqaattuunissa inuustissarsiortunaam eqqarsaatiineqartariaqarpo таамам раайарниарнам манага қутсинеп эққарсаатигалу таан исигиллуарниартариақарпарпут аалисаккааллаама эққарсаатигалуи таамат оқарлунгаам кингулли имаа таарусутара пингаарутилик уани атаатимиитсталиарсуа сулиаани тасса политиккерини аттуумассутеқарфиингиттумик писассаник туниораасалерне эққунниарнеқарпо уани қаллунаа таасарпаа gennemsigtighed ила пингаарутеқарлуиннарпоқ ақутсинитсинни аалисарнеру илуани тааккуа критиусариақарпут ааққиссуусеққиннис нутаам инатсисим нутаам сананеқартуми Akralum. Fiskerireformen, hvordan skal den se ud? Tastanna imma annertungaatiartumik atassut demokratisluisumaqatingiffigivaat uani EUKom tungasortaa sinerisqanittuani aalisarnermu aaqqissuusseqqinissam pisariaqarluinnartut maannakku isiingatsigu tassami ilaatingoqariartorpungu allaimu sakkortutigisinnaasumi ingerlalluareertut ipitинниарсарissangилагут ингерланерлуттут қақинниарсарiniarlugu ингерлаллуартунукуа ааттаат ингерлаллуарнератигут ингерланерлут ааққиккиартулерсиннаасу инустиссарсиорник питтаасуми аалисарникку алларниарута уани илаатингу ассерсуутиту иммаа таанеқарсинааву аллаат ассигииннарпа уани оқаартуутигинеқартуми исумалиоқатигис тунниунникуусаани тарсапивилингини аггуанииннаралуорутта иллаарфиллуа таасииннаасу пиисартааккуиннаасу анингаас каавиннера тааннаангиннассоо инуисертитаа qaffakkunnangi таамам аама алисарнеру илуатунгаан мианерисассарпу тааннаавоқ таамааттумиллу маннаксиуннерфигинеқарто тааматуиннаави ингерланиарутту киу таакку илуатунгаан синерисси илуатунгаан синериссақаниттуани аалисарнеқ аялусооратарсиннаанера мианерсоққуссутигинаартааналу маннаккут исмаарпунга EUKomик эққуссуиникку инустиссарсиорту питтаанерусуми тунгассақартиннератигу қанимут ааттаат анигаасарсиорникку питтаасумик сиуниссуунга аалисарни ингерланнеқар инериартортиннеқарсинаасоқ. De her, Jens Frederik Nielsen, Akralu, Jeremiasen, tusind tak for nu. Som sagt, så inviterer jeg jer herop igen senere, lige før frokost. Det glæder jeg mig til. Tak for denne gang. Grønner. Аққалумму Jens Frederik руянаруиссуақ массаккуллу пулаартуссарпут туллеқ тикиллуаққорусуппара тассалу
Nuna nu allan inuutisarsiornermut niuernermullu naalakkersuusoq Vivian Motsfeldt. Ja, jeg kommer til at holde min tale på grønlandsk, så hvis I gerne vil høre min tale på et andet sprog, så må I høre på bøffer på. Asasakka inuustisarsiorfeqarfinni aquttisut nunat allatsinniisaat qaaqqusallu. Naak piffissaq manna naatsorsoruminaakkaluartoq ulluni tulliuttuni kalaallit nunaata siunissaa pillugu eqqartuaqatigiinnissamut qilanaarpunga. Neriuppunga kalaallit nunaata siunissaаттut takorluukkat eqqartorneqarluarumaartut oqaloqatigiinnermilu kalaallit nunaat nunattalu innuttai pitsaanerpaamik ineriartortinneqarnissaanut sammisumik oqallinnerit sammiveqartinneqarumaartut. Nunarsuaq allangoriartorpoq allangoriartorneq pitsaasunik pitsaanginnerusunillu malitteqarpoq tamakkulu inuuffigaagut Euroopami sorsuttoqarneranik tungaveqartumik. Ruslanni peqquserlulluni ataqqinninnermillu amigaateqangaarluni Ukrainimut saassussinerata kingunerisaanik nunat nunarsuup kitaani inissisimasut idigisaallu imminnut ataqatigiinnerulerput. Aatsaavissuaq kalaallit nunaat EUp idiusereqqusaanut peqataavoq. Tamanna aalisarnermut sunniuteqarpoq. Tassami avammut tunisassiarineqartartut affaasamissaat EUp idigingisaanut tunnineqartarmata. Nunat idigingisallu eqqartorneqartalerneri tassaapput pissuutsit nutaat sungiunniagassagut. Pissuutsit nutaat atuutsinneqalersimagaluartut kalaallit nunaat innuttaallu eqqaamasariaqarpagut. Ukrainimi sorsuttoqarnerata takutippaa nunarsuarmi aningaasaqarneq qanoq qajannartigisoq. Tassami nunarsuarmiuqataanerup aqqani immitsinnut tamatta niueqatigiinnikkut pituttorsimagugut. Tamannaavorlu pissutsinut nutaanut atuutilersunut unamminartut ilagisaat. Nunarsuarmi pissutsit allangorartut toqqissisimanangitsullu ingerlatinneqartilluit kalaallit nunaata aningaasaqarnera patayaanerusumik inissisimalissappat aningaasarsiorfissat assiingisitaartut aammalu unammillersinnaasut akiuussinnaalsullu amigaatigaagut. Aalisarneq maanamut kalaallit nunaata aningaasaqarneranut pitsaasumik inissisimavoq taamaakkallassallunilu. Kalaallit nunaani aalisakkat pitsaassutsimikkut ilisimaneqarluarput tamannalu tulluusimaarutigiinnassararput. Nunarsuarmili niuernermi aalisakkanut akissaritinneqartut allangorartuarput taamaattumik inuussissarsiorfinni inuustissarsiorfiusinnaasut allat aama isaatitsissutigisariaqarpagut taamaaliornikkummi namminiileriartornerput ikorfartorneqassammat. Kalaallit nunaani aningaasarsiorneq eqqarsaatigalugu ukiuni nutaanerusuni takornariaqarneq nunatta aningaasarsiorfissaatut sukarsuit ilaattut kivitsisussatut neriuuteqarfigineqarpoq. Kalaallit nunaata takornarissanut orniginartinneqarnera nutaarsiassaangilaq. Kalaalli nunaata soqutigineqaleraluttuinnarnera peqqutaalluni idiuseqartoqartariaqarpoq. Takorluukkallu piviusungortinneqarnissaanut mittarfissualiortoqarnera alloriarneruuk pingaarutilik. Mittarfissuillu naamassippata suliniut naamassinaviangilaq. Takornariaqarneq kalaallit nunaani aningaasaqarnikkut sunniuteqassappat sumiiffinni suliffissanik pilersitsoqartariaqarpoq kiisalu sumiiffinni innuttaasut inuyaqatigiinnullu iluaqutaasumik ineriartortinneqartariaqarluni. Tamakku peqqutaallutik naalakkersuisut takornariaqarneq pillugu nutaamik inatsimmik pilersitserusupput inatsit nunatsinni innuttaasut aningaasarsiornikkut annertunerpaamik pissarseqataanissaat
qularnaarlugu qitiutillugulu suliarineqassaaq piffissaq takornarissat tikeraartarfiat aallartilerpoq aasallu ingerlanerani tikeraartussat amerlassusaat eqqarsaatigalugit nunarsuarmi nappaamik tunillaasuuttoqanginnerani tikittartut amerlaqataat maanna tikittussangorerlutik tamannalu isumalluarnermik pilersitsivoq kadaallit nunaani takornarissat ornittagaat siulleq kangiata illorsua aasaqkingulleq ammarpoq takorluukamiillu tigulluarneqarnerulluni ukioq mannalu orniguttut amerlassusaat eqqarsaatigalugu takuneqarsinnaalererpoq piffissami aggersumi ornigaarneqarluarumaartoq taamatut aaqqorissuusisoqarsimanera qiviaraanni takuneqarsinnaavoq takornariaqarneq sumiiffinni pissutsit aallaavigallugit suliarineqarneratigut sumiiffinni inuiaqatigiinnut suliffissanut ilinniarfeqarfinnullu iluaqutaasumik takornariaqarneq aama sunniuteqartoq naalakkersuisunit takornariaqarnerup nunap tamakkerlugu ineriartuutaanissaa siunnerfigalugu piffissamilu aggersumi sumiiffinni allani takornarissat ornittagaanni inerisaanissaq siunnerfigalugu sulinertik ingerlappaat takornariaqarneq kalaallit nunaanut tamarmut aningaasarsiornikkut iluaqut siissappat nunarput nunattalu inui annertunerpaamik iluaqutissinneqarnissaat tamanit ааllaaviusariaqarpoq nunarsuarmi imeqarfiit annersaat nunatsinni pigaarput nunarsuarmiut uagullumi inuoriaatsitta allangorneranik pissuteqartumik imermik atuineq qaffakkaluttuinnarpoq qaffakkaluttuinnassallunilu taamaamat imermik nunarsuarmioqatitta noqqaaleraluttuinnarnerannik pissuteqartumik errup pigisatta nunatsinnut nunattalu inuinut annertunerpaamik iluaqutaasumik aningaasarsiornikkut ineriartortitsiviunissaa tamanit qitiutinneqartariaqarpoq apeqqutigilara sooruna kalaallit nunaani imeq kangia qiterlermi uuliatut naleqarsinnaangitsoq imermut tungatillugu iliuserineqarsinnaasut pitsangorsaarneqartariaqarput errup inuustissarsiutigineqarsinnaaneranut akuersissutit arlallit tunniunneqarnikuupput naatsorsuutigaarput ukiuni tulliuttuni suliniut ingerlateqqineqassasoq soorluttaaq aama nittarsaasinerit ingerlanneqarumaartut kalaallit nunaat qanoq iliornikkut nunat tamalaat akornanni suleqatigiinnernit ullumikkornit annerusumik ineriartortitsiviunissaa siunnerfigalugu naalakkersuisut nunanut allanut periusissiaq suliariniarpaat periusissiaq nunatta inuisalu aningaasarsiornikkut ineriartoqqinnisaanik tungavissiisoq siunnerfigalugu sulinertik ingerlatissavaat pitsaanerusumik inissisimалернissarput anguniarlugu naalakkersuisut inuustissarsiorfinnik ineriartortitsiniarput nunallu iligisat suleqatiginiarneqarlutik eqqaaneqarsinnaasut ilagaat sapaatip akunnera kingulleq tuluit nunaannit aallartitat tikeraarsimapput tuluit nunaannut killilersugaangitsumik niuerneq pillugu isumaqatigissusiortoqarnissaa sulissutiginiarlugu piffissami qanittumi kalaallit nunaannit killilersugaangitsumik niueqatigiissinnaanermut isumaqatigiissut siulleq suliarineqassaaq nunallu iligisat allat killilersugaangitsumik niueqatigineqarsinnaanissaat anguniarlugu isumaqatigiissusiortoqarnissaa aama sulissutigineqarpoq 2020 uissaap konsulaateqarfini maani nuumi ammaqippaa ukiumilu tassani naalakkersuisut siullermeerlutik uissaamut illugiilluni niueqatigiinnissamut isumaqatigiissummik atsiorlutik isumaqatigiissummi nutaami atorluarniarneqartut ilagaat mittarfissuit nutaat atulertussatut
atulertusset soorlu aama kalaallit nunaata uisaallu akornanni toqqaanartumik attaveqaa tigisinnaasai aama allat pilersinniarneqartut sapaatip akunnera kingulleq illersornissamut tanskit naalakkersuisuat peqatigalugu issittumi piginnaasat sanik annertusaanerpillugu atsioqatigiippugut taana aqutigalugu nunatsinni illersornissaqarneq upalungaarsimanerlu eqqarsaatigalugit inuusuttut nunaminni upalungaarsimanermut sammisumik iliniaqalernissaat qularnaarneqarpoq soorluttaaq aama kalaallit nunaanni suliffeqarfiit peqataa tinneqarnissaat isumaqatigisutigineqartoq naalakkersuisut issittumi piginnaasanik annertusaanerpillugu isumaqatigiissummik atsioqateqarnera aatsaavissuaq pivoq tamatumap malittigisaanik naalakkersuisut folketingimi illersornissaqarneq pillugu isumaqatiginninniartoqalerpat nunatta peqataanissaa aama isumaqatigiissutigineqarmat tassanilu sulissutigalugu qularnaassavarput kalaallit nunaata inuussissarsiornikkut innuttaasunullu iluaqutaasussamik isumaqatigissutissap naammassineqarnissaa naak piffissami matumani Ruslanni peqquserlulluni nunallu tamalaat akornanni isumaqatigissutaasut unioqqutillugit Ukrainimut saassussigaluartoq issittumi eqqissisimasumik toqqissisimanartumillu inuusoqarnera puujussangilarput tassungalu nunap inoqqaavi piffinni najuaqartut peqqutaapput uagut tamaani angerlarsimaffeqarpugut naalakkersuisullu issittup sakkulersuuffiunginnissaanik tungaveqarlutik sulinertik nangissavaat naak piffissami matumani issittumi siunnersuisooqatigiit sulinerat uningagaluartoq naalakkersuisut kissaatigaat issittumi siunnersuisooqatigiit sulinerat attatiinarneqassasoq issittumi siunnersuisooqatigiit aqutigaluit ukiuni 25ni kingullerni issittumi nunat akornanni eqqissisimasumik suleqatigiittoqarnissaa qulakkeerniarneqarsimawoq suleqatigiinneq pingaarutilittut inissisimawoq ukiunilu kingullerni issittumiittunut sunniuteqarluarsimalluni nunat eqqaamiugut issittumilu suleqatigisagut aqutigalugit siunissami ineriartorfiusinnaasut periarfissat niueqatigiinnikkut арлақарпут аторлуарнеқартариақартут калааллит нунаани исситтумилу инериарторнеқ аннертооқ пивиусунгортиннеқассаппат эққиссеқатигииннэрмик анерсаақарлүни сулеқатигииннеқ пингаарутилиттут иниссисимавоқ эққааситсиссутигини неқартуартариақарлунилу калааллит нунаани пиуюаанартитсинэрмик тунгавеқарлүни инериартор фиссатут периарфиссаасут илаат пивиусунгортинниарлуит наалаккерсуисут маанна сулиниутеқарпут исумаининнэрмут сулиффеқарнэрмуллу наалаккерсуисуп яссваанип сисамангормат наалаккерсуисут 2022 мит 24 мут сулиффеқарнэрмут периусиссиақ саққуммиуппаа наалаккерсуисуп калисталлуннип маип қулингани ротатармими World Hydrogen Summit сертоқарнерани оқаатигаа тасерсиами кисалу тассартууп тасерсуани имеқарфеқартоқ ниуерутигиссаллугу периарфиссагиссаартумик эққаарииккаттуут иллерсорниссамут танскит министериаллу уллорми тассани исситтуми периусиссиамик пигиннаасаник аннертусаанерпиллугу атсиоқатигииппугут таана аққутигалугу қулаккеерпарпут калааллит нунаани инууссиссарсиорфиит пеқатаа нерулерниссаат кисалу калааллит нуатсинни иллерсорниссақарнеқ упалунгаарсиманерлу эққарсаатигалуит инуусуттагут илиниарсинааниссааник периарфиссаник аммаассиффигалугит наалаккерсуисут политиккианни пиуюаанартитсинермик тунгавеқартумик инууссиссарсиутиник инериартортитсиниссақ
pingaarutilittut inissisimavoq uppeqaarpullu aningaasaqarneq imminut napatittoq nunatta naalagaaffinngornissaanut aqqutaasoq erniinanguaq kalaallit nunarsuarmi 2050 naalagaaffeqatigiinnertunuliaqutaralugu oqallittoqassaa naqissuserlara kalaallit nunaata naalagaaffingornissaa sulissutigineqarmat nunarput naalagaaffingorpat nunat iligisagut suliqatiginissaat pingaaruteqarmat USA Kanada Islanni tuluit nunaat EU allallu kalaallit nunaata iligaai Danmarkki kalaallit nunaata iligaa aama siunissami taamaassaaq tamannalu ilaatigut naalakkersuusut isumaqatigiissusiaat marluk qiviaraani takuneqarsinnaavuq oqaatigereerpara pissutsit nutaat ingerlaarfiginissaat tamatta ilinniassagigut kalaallit nunaanniinnaangitsoq aama nunarsuupsinnerani suleqatigeeriaatsit niueqatigeeriaatsillu aama nutaat ilinniassagigut alloriarnerit siulliit alloriarfigisimang ngisaannakkagut nunat qununata alloriarfigereerpagut nunatta periarfissarpassui suli inerisarneqarsimangitsut qanortoq sapiissuseqarnitsigut алланиллу сулеқатеқаллаққинниккут пивиусунгортиккитигит қуянақ апеққутеқарфигилаарс нипеқарпуга я апеққутеқарфигилаарсинаавиккит Идаан. я qattorpatit sukarsuimарлук аалисарнерлу таавалу такорнериартитсинеқ тааккуамарлук инериартоқ qataassapпата имилун инериартуссаппата сунаписариақартиппарпу так аалисарнер уун пиорсарсимассутсиннут атасориориуунгами таавалу имма такорнериартитсинеқ иликкартариақарлутигу уагу такорнериалеринеқ арлаани апорфеқарсинаава иммитсинну исигинниттариаасерпут ималун пингаартитагут инуиаттут исмараппун тунгавиусуми пингааритеқарторуйуссуусоқ анигаасарсиорник инериарторнер пилерсинеқассаппат сумииффи тамааса ааллаавигалигит аамалу сумииффинни иннуттаасут пеқатигалигит инериартертитсинеқ ингерланнеқартариақартеқ амерласеерпассуартигут иммаа такинеқартарпоқ сумииффиит иммақа qitiusuminggaaniit sineriammiitut immaa qitiusumik aqunneqarpallaartut inissisimanarat aama sineriammit taman aam uparuarneqartarluni taamaamat naalakkersuisut massak ineriartertitsinerminni pingaarnerpaatut isigisaat tassaavoq sumiiffiit aama namminneq ineriarternissaminut ilusilersueqataanissaat namminneq piginnittuunissaat tassaneeqissaarporlu piginnittuunerup nammineq aam aningaasarsiерникку ineriartertitserusunnerup nukissamittunisisarneq taamaamat sumiiffiit namminneq ineriarternissaminut namminerl ilusilersueqataanissamin periarfissinneqarnissaat isimaqarpunga matuersaataasoruyussuus таана акорлуарлугу таава писортатингут канорна сулиффеқарфи писортанингаанни пигинеқарту таавалена минертортут туник пигинеқартут аама атаангуақ аққалу иеремиасиннимуллу Jens Friarimullu апеқутигинеқарпа аама суму ингерлаарпугут илтакорлуорпи суму ингерлаарпугут амерлатсиккиартусап икилиссаппат инус исмараппунга писортат пигисаат синааккутини таакку инериартертиннеқартариақартут таакку синааккутит сумииффинни иннуттаасут пеқатигалигит илусилерсорнеқассасут кисианни сулиақартуссат тассаасиссаасут сумииффин таммани намминерсортут аамалу такернериақарнери илуан инерисааруссуттут таасумма пингаартиннеқарлни аамалу инатсиситигут қуларнаарнеқарниссаа исимақарпун пингааритилеруйуссуусоқ маан иннуттаасут аамалу нунарсуарм аллами такернериақарниккут инериартертиф тиффиуллуарсимасини куккуссутаасарсимас нунатсин куккуссутигинеқассангиппата
Nunatsin innuttaasut piginnittuunissaa taasumaqqularnaarnissaa pingaaritideruissuusut nunatsin aningaasat kaavisinneqarnissaa eqqarsaatigali. Vivian Matsfeldt quyanauissuaq kingusinnorusukkut aamma maanieqqissooq saqqumiisutamarmi peqataalerpata. Ja quyanaq.